Nih. Sane boleh kaler ngomongin jempanan itu betara, kaler mangga sayaga. Sane boleh ngomongin jempanan itu betara, joli itu betara urusan. Mangga sayaga kaler. Kedunan sampun. Cek kita mana sering kemunut ide betara haji, ide betara sama mengiring pura-pura. Mana wonten jago mulut makin terun. Jika mana sedang ring karop sebeton sana dari kacang medina itu betara kawitan. Jika mana miring makin bunga tangga mulut itu betara dalam kawitan. Itu mana betul. Mendapat sampun siaga di sana mulut hidup betara dalam kawitan. Bisa marah, ganti. Ya, itu mah. Yan gun. Jempanan pun kurang kan? Ya ready mobil. Pada kana itu. Ya mampu jempanan itu betul ke si Gede Bayu. Mau ke Amin. Mau.